وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. حديث يكيرونا زينب من أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة ويري ربيبة رسول الله. ربيبة igisobanuro cy'iri jambo, iyo umuntu ashatse umugore muri Islam, uwo mugore ushatse ugasanga yari umugore wabyaye abana mbere y'uko umushaka, abana yabyaye nibo bitwa rabaib. Iyo ari umuhungu yitwa rabibu, yaba ari umukobwa akitwa rabibatu. Niyo mpamvu rero uyu Zainab yitwa Rabiba kubera ko ni umwana wabyawe na Salama amubyaranye na Abu Salama. Hanyuma Abu Salama yaje kwitaba Imana mu rugamba. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iza kurambagiza uyu mugore Salama, imushaka ari umugore wari ufite abana yabyaranye n'umugabo we wa mbere. Aba bana rero bitwa Rabaib, iyo ari umwe w'umukobwa yitwa Rabiba. Niyo mpamvu rero mvuze Rabiba ndagira ngo bisobanure byumvikane. Uyu mukobwa wa Salama ari we Zainab yigeze kwitwa cyangwa se yari afite izina rya Barra. Barra nagenekereza nkavuga ko mu cyongereza aribyo twita innocent, cyangwa se mu gifaransa nibyo bita innocent, umuziranenge. Umuziranenge bimana ni umuntu utagira ikosa, utagira icyaha, utagira icyasha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yumvishe ko yitwa Barra, bisobanuye muziranenge mu Kinyarwanda, umuntu utagira icyasha, utagira ikosa, utagira icyaha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam imutegeka guhindura rino zina. Iramubwira iti hindura ureke kwitwa Barra, ahubwo kuva uyu munsi witwa Zainab. Ni nayo mpamvu mu gutangira gusoma iyi hadithi twavuze ngo ni hadithi yaturutse kuri Zainab mwene Abi Salama. Iyi hadithi rero ni hadithi twazanye tuyisoma, mu mpera zayo harimo ubutumwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itugezaho buvuga buti la tuzakku anfusakum, muramenye ntimukeze imitima yanyu ngo mwigire beza. Muramenye ntimukiyeze. Kwiyeza kuvugwa no kwigira mwiza kugira ngo ugaragaze ko abandi ari abo hasi imbere yawe. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum, Allah ni uzi muri mwe ni bande beza, ni bande bakora ibyiza kurusha abandi. Ubizi ni Imana. Ntabwo wowe ushobora kumenya niba uri mwiza kurusha mugenzi wawe imbere y'Imana. Allah ni uzi umwiza muri mwe. Faqala, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irangije niko gutanga inama. Nyuma yo kumva yuko uyu mwana yitwaga Barra muziranenge, babaza Rasul ati tumwite nde? Intumwa y'Imana iti samuha Zainab, mumwite Zainab. Iyi hadithi rero ikaba ari hadithi irimo amasomo akomeye cyane. Mu masomo itwigisha ni adamu tazkiya, kwirinda kwiyeza no kwigira beza kuri bagenzi bacu mu rwego rwo kubasuzugura. Hari umuntu usanga avuga ati ana a'lamu minka, ngiye nkurusha ubumenyi. Ana atqa minka, ngiye nkurusha gutinya Imana. Ana abarru minka, ana afahamu minka, ndasobanukiye kukurusha. Izi mvugo zose zijyanye no kwigaragaza kuri mwiza kurusha mugenzi wawe, Uislamu ntabwo buzemera. Nivuga ngo hari uburyo bubiri. Hari ukwiyeza, kwigira mwiza ukoresheje imvugo, hakaba no kwigira mwiza ukoresheje ibikorwa. Kwigira mwiza ukoresheje imvugo mu rwego rwo ku undermining, rwo gushyira hasi mugenzi wawe, Islamu ntabwo ibyemera. Twatanze urugero, ni nk'umuntu kwifata akabwira undi ati ngiye nkurusha ubumenyi, ngiye nkurusha gusobanukirwa idini, ngiye nkurusha gusari, ngiye nkurusha gukora ibada, ngiye nkurusha kumvira Imana. Izi mvugo zose muri Islamu ziri haram. Ni nabyo Allah subhanahu wa ta'ala tuvuza muri suratul Najm aya ya 32. Allah aragira ati alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi
وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya tangira avuga ku bantu bareka ibyaha bikuru, abantu bareka gukora ibyaha bikuru bakareka n'ibiteye isoni havuyemo bya byaha bito bito. Allamam ni nayo mpamvu mwe mu bamenyi tubwira ko gukoresha ijambo sigharu dhunub cyangwa se as-saghair bitari byiza, ahubwo umuntu yagakoresheje allamam kuko ariyo ryaje muri Qur'an, ariko iyo n'indi fayida yo ku ruhande. Hanyuma icyo nshaka, Allah subhanahu wa ta'ala akomeza avuga ati inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi ze ni ngari. Huwa a'lamu bikum, Allah arabazi cyane kuruta uko mwiyizi mwebwe. Imana iratuzi kuruta uko twiyizi. Idh, Allah tuzi kuva ryaye. Idh dharfu zaman mu rurimi rw'icyarabu. Allah atuzi idh ansha'akum min al-ard, kuva yadukura mu butaka, kuva yarema umuntu wa mbere Adamu yaremwe mu gitaka, ibumba ni igitaka kivanze n'amazi. Kuva yarema umuntu wa mbere Allah aratuzi. Idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, no kuva umuntu ari muri nyababyeyi Allah batuzi, abakuzi kuva uri muri nyababyeyi, kuva amazi y'umugabo yinjiye muri nyababyeyi Allah abakuzi. Idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Hanyuma Mwenyezi Mungu aravuga ati fala tuzakku anfusakum, muramenye ntimukiyeze kuri bagenzi banyu ngo mwigire beza kubarusha. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah ni uzi abamutinya kurenza abandi, ni uzi abamwumvira kurenza abandi mu bantu. Hari aya ziboneka muri suratu Shams aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Muri izo aya Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo afite intsinzi wa wundi uzeza nafsi ye, uzeza umutima we, uzigeza. Afite n'igihombo wa wundi uzanduza umutima we. Izi aya uko ari ebyiri hari abazisanisha n'ibi turi kwiga bakabyitiranya. Ntabwo icyo turi kubuzwa ari ukwiyeza ngo uve mu byaha. Kwiyeza ukava mu bibi, ukava no mu biteye isoni, ukeza umutima wawe ukaba mwiza imbere y'Imana, ukora ibyiza, ibyo nibyo dusabwa. Icyo turi kubuzwa muri iri somo ni ukwiyeza kuri bagenzi bacu mu mvugo gusa, mu kubasuzugura tubereka twe ko turi beza kubarusha. Ibyo ntabwo Islam bitwemerera. Nubwo wakora ibada zingahe miliyoni n'amamiliyoni, Islam irakubuza kujya kwiratana bya bikorwa byawe byiza mu gihe kubyiyemerana ku bantu babwira, kuko ushobora no kugwa mu cyaha cyitwa sum'a. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwira muri hadithi ivuga iti wa wundi uzarangwa no kwiyerekana Allah subhanahu wa ta'ala yura illahu bihi, uzumva n'abantu bavuga turiya bashaka gukorera kugira ngo tumurebe. Wa man samma'a Allahu bihi, na wa wundi uzajya kwiratana ibyiza aba yakoze akajya kubibwira abantu. Ngewe mubona ndasari cyane nijoro, ngewe mubona buri munsi nta munsi urangira ntavuze subhanallah inshuro zingahe, ngewe mubona nta munsi ntakora ibi. Kujya kwirwa uvuga ibyiza ukorera Allah, ujya kubibwira bagenzi bawe, ariko mu mutima ufite umugambi wo kugira ngo ubereke ko bo ari abo hasi. Ntabwo ufite umugambi wo kubatera kuraje wenda, ahubwo ufite umugambi wo kugira ngo ubereke ko ntaho muhuriye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nibyo ivuga ngo samma'a Allahu bihi. Uyu nguyu bizarangirana nyine nabo wiyemeranaho, rimwe na rimwe bakwemere bagutinye, ariko imbere y'Imana nta gihembo uzabona. Walidhalik ino hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti huwa a'lamu bi ahli albirri minkum, Allah ni uzabeza muri mwebwe kubarusha. Bagaragu ba Allah, umuyisilamu rero icyo asabwa no gukora ibada cyane, byanashoboka agahisha ibada ze. No muri hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aravuga ati birakwiye kumwemera Imana kugira ibada akora nta wundi uzizi uretse Allah. Ntabwo ari byiza ubundi ko ibada zawe zose abantu bazimenya, amasengesho yawe yose ukorera Imana abantu bayamenya. Gira ikintu ukora umenya naho na Allah, ibanga ryawe hagati n'Imana, ku buryo nta wundi muntu ukizi. Ibyo biri mu byaranze abeza mu batubanjirije. Hada wallahu a'la wa a'lam.